السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتها في خبجمتوتا مرو شو أكم نجيا فيا سنين جتة الرامتنا سجنتان تاني سجنتا أنا دفورتي إني نفرك ما يوكن جتان تاتي سجنتا أنا دفورتي أبا أفنان تكي إمو مرو شو سنيف كبديتين دفيتين جران سنين جاردو تابي خبجمتوتا خيا رمضان مبارك شهر مبارك سنين جيتين جرا رمضان خيسا قافي في ديبي وان بربادن أبا أفنان قافر داي سنين جي سنيف فوتو إسا سنيف متكسين جرا أكسمتي قافي ليه ببريدو في ما شاء الله قافي ومي ميدقا قافتني جرتني أما قافي سن أبا أفنان هركسي ديوتنا من ده بيزي 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 يتشاجرا أما أنت لي سنيف هركسي في ديتين جرا قافي ديبي تنجرت نمني أرقامو مرو شو ويلكم سنجنة جرا. السلام عليكم أبا أفنان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا ما ترى ويدرى درستير دكتورة ماجد. أردفتوتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقى باتي رمضان تيني سنجي باتي أمتها أنا هنجنن بيت مالي في أنيس رمضان بيجبرنا السنة جبوتي السنة أشتين ويا أفرموشنا كان أشتين صومني دفع سنيفو رمضانكم مبارك بقى سنجي هنجان. أيه. أوكي والمانو بقى تنوجي سنجتا. أيه. جافي راح كوبوتة دكان. إيه كان كوبايتين جرامي نملا لقى جافي وان تاتيفو. إيه دوران درستي تاجرش تبقى جو مع سنجة. السلام عليكم. الشما أركبوني رمضان مبارك سنجة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقيت سنينجي سنيس. التعان سودان تكفارتي إركبي يقل تمالتو سيمودة سنجي. بيتي أكمي اتقلمو إرا بقتني سنجي. والله قام بيجالي بيتي علام بريد دودا بيتي في بيجافيتي بيتي في بيجرابك أتاني متي بيجتجلني غرو أمو نمني بيجام باجرتن بيجتقب أويتني يو خدفتن تاتي والله واني بيجافي جانجرتو يودل جتشو بيجو مخنا دوغا دا جريني قالي خنا نجا جريني دوغا قالي جرا أمو يودل جتجرو بيجام باجران نوسا وجين تكوما بيتي تانيا بريد دودا خنانجا. فارت ما تنجي أم أفناني في أفنان كم الرجالتا أورميا في يمن كيسا كم الرجالتا كانوا معكو كافين أنجا ودي بستوتي أياني في صفوان ورابلاي أيه قولتومي أتي سوري بولي كافين أفناني في أم أفنان خم الرجالتا إسال لتشو إجابتاتي في إجامرجاتي هذا من خياتي في الموتية وانين قايسال لما ندفيلون قبو إسال لتشو نينجا دا ختيان أمو أوروميا في يمن خجته بيتية بيا باغية بيا لميتية تنرى ينفلت دويتا بيا برا فما هي أوروميا في لتة كانوا مديبين كي يورا أولادي يقلتوا مع الناني. السلام عليكم. جافينكو صفوان يقبي يقلتي جافي جاللا سيف يعطيني بيكاي جافي جاللا جافي جاللا كم قاعديت جاللا نميت دون نانجي والله يغانغلي والله دراما غيني جالنا يدوسي جالنا كنا نما يدونا نجوتو وان سنجان إيجس صفوان إيجا بيجل تجافين جاللا سيفياتي نبيل كاي أنا أبدياتني بيتين جير نما يدونا نجا والله دراما غي جالت شون ترى يدوسي جالنا سيفي جاتي تي سكنا نما يدونا نجوتو ترى أخوني قاف جاللا تكناتي مين عادي أتيتو. أكناتي متجافين جاللا سين جالدا نجالدو. أكمل قاسين جالدا نجالدو أنتم نانجل لرنا دي بيمه. فرندوما
Gaafiin jaalalaa bakka laatii mi maali fireendummaa? Fireendummaa wayyoo gamoo kaafirare an jaartiin qaba fireendummaa akkamiin nama gaafata namni Allah musta'aan baalee ishee mara. Singille malee. Nan gaafanne bakka gabaabdutti ayyee. Nan gaafanne. Singaafanne. Gaafiin jaalalaa siin dhiyaanne. Akka siin jaaladha siin jenne. Faantaa dhugaa jirra gaa'in wajji dhugaa. Ayyee gaafii itti aantu dabari nan gaafanne jee. Gaafiin lammaffaa ayyaan jecha tokkoon ibsiisin yoo siin ja'an maal jettee ibsitaaf? Jecha tokkoon. Egaa jechi tokko beektaa jecha tokko jira hayyoonni Oromoo itti fayyadamu dubartii waa hunda waliin qabduuf hajaan jecha tokkoon yoo naan jaanan haamayoon talaa jechuun ni beektaa? Haamayoon talaatiin jaan. Haamayoon talaa. Ayyagaanis sadaffaa maasiin jetti karoorri kee gara fuulduraa inni ijoon maali? Karoorri xiyyaa egaa karoora jireenya xiyyaa moo? Jireenyi kee inni ijoon isa fuulduraa maali karoora fuulduraa kee? Karoora fuulduraa gaa ilmi namaa yoo afaanumaan jette malee karoora fuulduraa kasiidhoo har'a jiraachuu rabbi beeka. Karoora fuulduraa kanamaa dhoo isa arhamarraahimiin kasii uume qofa ilmi namaa garuu akkasiin ta'a akkas ta'a yoo san barbaaddan isiniif hin jaammoo karoora fuulduraa kanamaa dhoo rabbuma qofa ilmi namaa dhoo hin danda'u karoora fuulduraa. Karoorri fuulduraa? Rabbumaan namaadha. Ilmi namaa dhaachuu hin danda'u garuu waan feete ni jetta malee karoora fuulduraa ka beekus kasiidhoo danda'us rabbuma qofa isumaatu danda'a malee ati waan takka ati garuu ni niyatta ni agartee malee karoora fuulduraa kana maadha'u rabbuma. Egaa maasiin jette rabbiin har'a duniyaa boru akiraa waliin isin haa milkeessuu jettee duniyaa fi akiraa rabbi waliin isin haa milkeessuu jettee galatoomii ennaan obboleettii teenya. Aye. Gaafiin itti aantu faayidaa kuttee assalaamu alaikum safaan gaafa ayyaan dhiifama jettee boochusan maaltu si dhageen gaafa ayyaan dhiifama jettee boochusan maaltu si dhagahamee si jette? Ramadaanaa san irratti egaa gartee dhugaadha dhiifama jettee boossiiti barbaachisaa miti dhiifama jechuun gartee yoo gartee badii qabaadhee yaada joo garuu ammoo wanni ayyaan boochise waan biraatii miti an akka yaada mataa kiyyaatti gaa jireenya bareedaa hojii jiraachuu turree yeroon an biran jirre saniitu itti dhageemee boochise sanuma keessa gaa dhiifamaa namni hin agarre gizee wal biran jirre qooda walii kaayaanis akkasumattiin qooda sii kaaya atis gizeen an si biran jirre qooda naa keessa booyinsi sangartee an kanuma jaalalarraa qooda walii kaa'urraa madde jeetii yaadaan akka mataa kiyyaatti garuu na rifachiiste ammoo. Egaa masin jettee isin jaaladhaa rabbi haala yeroo gabaabduu keessatti isiniif haa mijjeessuu aamin jette aamin jennaani. Hiriyyee tuuqa jiru assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaafii sitti hin baay'isu gaafiin tiyya fakkittumaa suuratul baqaraa arookkara'ii. Suuratul baqaraa miti juuza soddommanuun hin qaraaf. Qolwallaa sadeen qaree fiitiin juuza soddomman bikka takka buusa suuratul baqaraan daqiiqaa sa'a lamattuun dhumuuti. Saniifuu qolwallaa waan qaree fiitiin ramadaana jechiinis. Akkasitti sadeen qaree fi suuratul akhlaas akka nama soddommanuu buuseetiimi. Akkasi soddommanuu buusaaf karaa gabaabaan daqiiqaa waa xiqqoon shimbirroo meeqa waliin ajjeesu jechuudha.
Ayyee taatega. Magaalaa taatire. Serious nin karaa? سورة البقرة ديتو أريد خرج في رمضان تجدي بنا شو دريت ديتو السلام عليكم رمضان مبارك صفواني في ياسين مالف ولين هن جنة جدو تناس إن جتركو جراي لا ركو مالتو جريتي هجينغا بيتي وني وندي قرتي yoo siimit jaa'e bikkaati jirtuu fi bikkateessu yoo siimit jaa'e walumaan hojjetta ammas hujummaan tunuu akkaataatti walitti deemtu qabdi yoo gartee gizee hojjettu namoota saffisaan daftanii waliin hojjettanii waan san daftanii waa gootanii jira namoota gizee waa hojjettan wanni san siimil koinefaa jira naaf yaasiin waliin numa hojjanna turre garuu dhiyootana magaalaa addaa galanninis awwadaayifaa jira gize dirreedoo dhufa anis waggoota akka Jabuutiin jira waggoota akka Finfinneen jira waggoota akka Adaamaan jira haaluma jireenyaati ammoo fuulduraaf inshallah rabbi jee waliin hojjenna jeetuma yaada garuu rakkoon takka hin jiru. Egaa sinjette lamma faaratti biyyatti eegagatte manaamaan ayya. Ayyaan wajjin raftee beektayi. Manaamaan. Ayyaan agartee. Guyyaa hedduun ayyaan harkee beekaawu guyyaa takka akkanatti ganda bulleeti nu afanii nama meeqa nama 3 moo nama 4 wajji halkan neeta fayyadamaa bulleetuma. Toora halkan keessaa kanaan gurbaa ayyaanuma na fakkaate jaartii teefaa gisee hojii raftu halkan irriba keessaa isa harka farraa fakkaatame kanatti gurbaa ayyaan seetiin hirkiseef jala naqa giseen mataa qabadhu qulullu hin jiru. Akkasittiin rifadhee xiyyaan kana cinaa jiisu jiru naa hunda geenye silaa xiyyaan boo. warra dhiira deemuu jee naawni qasasa ture akkasi guyyaa san xiyyaanis du'ee jira anumaatu ifarkee rifatee astaghfirullah alazim jee irraa fagaadhe san booda nama bira rafu fagaadheetiin birraa rafa. Egaa maasiin jettee afuraffaa irratti biyya galtee biyya hunda nu daawwachiistee arsii bichaa dhaquu maaliif filattee? Wallahi gaafii bareedduudha. Biyya hundaan daawwachiisee an filannoon kiyya gaadura Harargee keessa xumuree Harargee Baatii fi Harargee Lixaa akkasitti Arsii Jimmaa Walloo kana deemuudhaan filadhee akkuma dhufnetti biyya kana hedduu karaan keenya hedduu rakkisaadha. Yoo magaalaa tanarraa gabbaatee magaalaa Baroodaa magaalaa Harramillee magaalaa Oromiyaa teenyaa tana keessa Harargee keessa gizee deemtu hedduudha. Karaa milishoota karaa mootummaatiin hedduu fatanaan nama baay'ata. Saniifillee miti kaniin karaa Arsii filadhee ammoo karaa Arsii wanniin filadheef ijoollee Arsii hedduu wajji jiraachaa turre biyyaan baa kana keessatti haala gartee jireenya naannoo keenyaatii fi jireenya naannoo isaanii haasawaanis waan gartee jiruu addaa takka bikka leevila bareedaa takka rafaa akka jiran faa waan akkasii fafakkaata. Sanumaan mee'an lafa hundaniin beeka lafa Harargee tanarra guddaan beeka Arsii an ifiifuu fatanaafin dhaqee waa laaluufin dhaqee waaniin allaaluu dhaqe san ammoo naagalee jira saniifin filadhe waaniin dhaqeen beeyne jecha saniifin achi dhaqee laaluu filadhe biyya gartee Oromiyaa taaniitiin addaa jeetiin laalee filadhe waaniin barbaadu san harkadhee jechuu. Maasiin ja'an mee yuutuubaroota Yaman keessa eenyu jaalatta?
والله يوتيوبروتا يمن أكا يوتيوبروتا يمنتي يرو هندقان جران أركد هندتي خبجان كبوف ميديا بكندية يسان هندتي يوتيوبروتا يمن خبجان كبوف نيني ما يوتيوبروتا يمن هند والله نين خبجان ينجال دا يوتيوبروتا يمن كيس هاقا مانتنا يو فلدون عنجان كا جارتيتي يان فلدا أيانين فلدا أيانين جال دا ها بس جبت ماشي أنا فعلت كده تومي ما تنجبت نشيدة رمضان صالح محمد سجلي تيتي نوافيري كده تومي سجلت الله سجلت يانو دون تي وانتانا فيروني سجلوا مصالح محمدين سجلي تيتي نوافيري سجلي تيتي نوافيري سنجا سجلي تيتي نوافيري تمينا فيراري فرمجانة تك بقى هاري أما تنا نفيرها أفيري يا ربي قدا يا موتي هندا سيمالين كونو خنفر مدا يا موتي غاري هركا دوريسا سيمالين كمنو عتيني دنديسا آمين 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 بقى نودو خي أوه رانفدي والله لي أسيني سني تبانا بقى جلتيني سني بان أنا سنجافي صالح تيتو ما جدت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجيني ربي بك إسن جرتنتي إسن رهاجراتو أفنان أبا أفنان هدو إسن جارد والله باي دكو دس نجتو أني دلتو ولقا بهاتي إسن هو إيسا دلوني كيساني أفنان هدو دكو دس نجتي والله ربي ججا إسن جالد أنا جالا ربي إسن هاجالتو أفنان أفنان كي أدرا منا برمسا درسي منا قرآن إيسي أكا إيشين حافظ القرآن تاتوغو إي ربي سيها جبسو جرو كيسن جرينيا غمتو دنيا آخرت لي إسيني فهاتاسيسو تموري دامسيكو كنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بيفتينيا حدو غلطومي أبشر أبشر إنجي سات إنجا حدو غلطومي دوش جالنا جولي ورمو جيتو غافين كي برنوتا عمتا هنگم براتي اتفوفتت براتشوف يادا قبدمو صدركا برنوتا أمياهو آتي ورمو نيجرت سيسا سنت آرتي أورومو مالي؟ برنوتا إلا هنگم عمتا ميكا براتي سنجتي اتفوفتي براتشو يادا قبداي هيدو دلتخل والله برنوني بيتا برنوني إلا هنقبر بادي براتو وانما جرتيس خاصو وانواتا كسر راني الرسنة أمو برنوتا أنقانين برده إلا خطا خداني ماتريك فردتين جرا ماتريك بودل دريدوا خيستي إيتيو طاليان جامتي كوليجي تكنيكاتي جرا أتشلي سيني بلومبينجي نجي واي بومبا خنا بلومبينجي سنتيكو أنا براتي همي جوينه جولين براتوني نجيرو أكاسيتي painting and the decoration برنوتا جوتي نوهي جيراني painting and the decoration سننغاف سندو ننغم مچيسنه ومنجارو ماري ديبو ديكورا خنا قلم ديبو ودونغافس جبادي برد يارد كغدان جراو تفرديتين أكاسيتي إيسي بيادي أما هو براتشو داف إن شاء الله ربين جي برنوتا آرتي هنا وانين كيسا جرو هنا براتشو بربادا خانم إن شاء الله فتحية بعد السلام عليكم أم أفنان تكفى أيامي في أفنان
maaliif biyyatti hin galchine lammaffaa faamilii ayyaan maaliif hin barsiisnee galatoomne. والله ما شاء الله أياني في أفنان نقلني دراني سونين نجلا عفني في حاجما في إن شاء الله نيس بلنا نين قل شيء ربي جيه نما نقلن يرو جباباتي قرو فاميلي أيام مالف نمبر سيسني والله يا جند صداتي قافان درو ده كيسان كاميرا ردابونين كام فده يادن ومان كوا قرو كسي كاميرا ردابي كسيتي ادون كام فده ammaan tana ammoo inshallah yoo rabbiin naan fedhe baatii ramadaanaa tana keessa guyyaa 20 takka yookaan guyyaa 27 yookaan guyyaa 25 rabbiin jannataa qananiisu abbaa ayyaaniif du'aayii amatu godhaa turre achi gaafaan jiru ammaan tana ammoo du'aayii tanarratti an harkameetiin godhaan joo jira achumatti gaafaan du'aayii tanarratti harkamu ganda saanii obboleeyyan hunda waan dhufanii waan yaamu jecha achirratti yoo na hayyamante guyyaa san viidiyoo irraa waraabee isiniin barsiisaan jaan. Inshallah rabbi si kaalaafistuu du'aayii godhuu deemtus rabbiin bakkaan si kaaluun sinjaa galatoomee baafnaan abbaa hiyyaaf du'aayii naa godhuu dhufeetii fi irratti galatoomfadhaa inshallah. ربي جنة أنا كان الصوفة في أسدواي نعبدا في سنس باتن في باتي رمضان في مالك صومنا كنت دواي جافاس تربو قدا في أما موكا تساعد جران كتير بيجي قريبا وبيجي إنه ما دعبتي بورو في ديمو ربي على سفجا دواي قدا في سننجا بيو واريو أبا جمع خجو السلام عليكم أكا من أجي عقافين تيا بيجي umrii guutuu jiraachuu barbaadammoo fuulduraaf gara biyya biraa deemuu barbaaddaa sinjee. Egaa guyyoo waariyoo kun koomentii irra takkaffaadha kanaa kaa'u garuu guyyoo waariyoo abbaa jirmaa ka dhugaa san akkan ta'in nin beeka haa ta'u garuu maqaan gaayoo walitti dhufees rabbii beeka biyya eega galtan umrii keessan biyya keessa jiraachuu barbaadammoo biyya biraa deemuu barbaadanii والله يو ربي نوغودي بيا برا ديمني بقتما ودون تين بزنس اگرتي يو ربي نوغودي ان شاء الله ربي نوغودا بزنس اگرتي بيا هند ديمني بزنس دلغو بيا خينيا جراچا بيا برا ديمني يو نومي جويتي وانا كسي دلغو دان برباده سلا غرو خمي جيسو ربي يو كسي تولتي بيا داداتيز ديمني دلغو بربانا خانم ان شاء الله أتناف تيتو السلام عليكم أبناني في صفوان بجرع منا نكبدن مو بزي قلتن كريفتشو ديمتني بليس ناهي معي أتي كم نكبدن مو نكبد ها؟ تيجي متين إيجا والله أيان جارتيتي يا دوغادا دوغرتي چمتو لا دوغرتي چمتو غرتي بدا سربيتي غافا غرتي بيامبا جروس اودو يوتيوبا سندليني بك هوجتو منا عربا هوجتو وان بريدا خفلني في الدنيا تدنديسي يعني ناتا غولو خنا مالكا وان بريدا دليدي انيس وان بريدا تين دلغا غافا سنغا وا ولتي غوغونين اللي مناتقا تكو جارو فيالي غوني جرا غرو انتو مرمنا ان شاء الله نيتو مرما جنني ابدي كامنا mana sanitti yoo galuu rabbiin nuun fedhe mana addunyaatti itti galla yookaan isan jireenya kiyya magaalaa gartee naannoo keenyaa kanatti galuu hin barbaadu karaa Finfinnee kana afaan hojiidhaaf achi jiraachuu fedha yoo Finfinnee gallees inshallah bitannee ni jiraanna jaarrannee ni jiraanna hanqasuu gaafiruma jiraanna yookaanis أكيد محمد تيتو قافي لما فاعتي أصول صفوان الرهفو بعد جتين قابتين بيت أنا جتين إيه قابتين إن بيقان يكون قابتين مالك سلمان صفوان نتجير يجي قابتين جرا ما سنجتة عمار محمد خجو مال سنجي بيتي إرجعل تكون كولاتاني قبضمو هم قبضو والله يوم أنا نبيت وتاتين كاب نبيتني إن شاء الله كن كولاتا بتشوف يا دان كابا إن شاء الله
fuutee sinjee yoo fuutee akkana gabbattee moo maaliif akkana gabbattee? Wallahi gaa namni fuudhee qofaa fi miti ka gabbatu ammaas gaa biyyatti eegaan galee walleen harka ummaatiyyaatiin nyaachuu jira mana haadha kiyyaatiin jira walleen harka ummaatiyyaa sanii kanaatee harki haadhaa silattuu habarahaa qaba sanii na gabbisee na fakkaata malee fuudheeti miti. Egaa gaafas jirus gabbataadha siinjaa egaa gaafas jirus gabbataadha qallaa miti qallaa na biraa galee hin gabbanne maqaan balleessin arduufata akka kabajamtoota kiyya. Numaan idee malee numaan idee malee duraanuu gabbata. Gabbataadha maashaallah sittuu. Iftuu Oromootiitti assalaamu alaikum Safwaan erga biyya galtee yuutuuba qofa hojjechaa jirtamoo hojii biraa eegaltee ayyaaniin adda fagaachuu kee maaltu si dhagahame kanumaa gaafiin kiyyaa? Wallahi yuutuubaas akkasitti dilasillee dalagutti hin jiru garuu hojii biraatis akkasitti taniin eegalee qabadhee wal gartee hojii jee qabadhee hin jiru garuu ammoo fuulduraaf amma hojii irratti hirmaachuuf hin deema yoo rabbiin jee yuutuubaas yeroo takka takka numaan hojjedha yeroo naa mijaa'e kanuma jette egaa ayyaaniin maal taate? Akkasumas hin jette. Egaa ayyaaniin maal taate jette? Kana taanaan finne. Egaa ayyaaniin adda baate. Ayyaaniin adda fagaachuu keetiin maaltu si dhagahame sin jetti? Wallahi egaa ayyaan bichaanii miti kaniin adda fagaadhee ayyaan jaartii irraa bahanii jiraachuun hedduu ulfaataadha. Ammaas deebii ilmootiyyaas taniin akka ijaatti harkaa ture adda fagaachuun waan hedduu ba'aa guddaadha hedduu nama rakkisa. Biyyi gaa jirru biyyi teenya biyya Itoophiyaati biyya gaa akkasitti gaa akka biyya biraatti dalagaanillee bash taatee wanta ta'uu baattu biyya teetii obsitee yoo jiraatte waan bareedaadha. Ammoo fiizaa asii karaa Yamanillee dhaqee deebuu yaalii taree hedduun godhe hin milkooyne maaliif isii bira dhaqee yaada sanuu bee deebuu barbaadeetiin ture hin milkooyne haa ta'u ammoo baa'uma guddaa takka adda baanii jiraachuu waluma bira jiraachuu bareeda namni biraa yaadda yoo jiraattan hin godhina. Egaa Sulaamaa Sinjaanii yoo rabbiin qabeenya siif kenne jaartii lammadaa fuudhuu ni barbaadda moo ayyaan warraa ilmaan horuu barbaadda? Wallahi gaan ilmaan garee kubbaa miilaati lamaan barbaada amma dura siimeetiin tureemi 12 24 garee kubbaa miilaa taphattoota 12 san 24 ayyaan dandeenyaan umaa rakkoon hin jiru yoo dadhabde asilattu yoo hin dandeenye numaan fuudhaami. Garee kubbaa miilaa 24 qopheessinaan dafii dadhabde ammaan. Egaa qophiin teenya taa'ilaa hangaarraan tana daawwachaa jiru tara fakkaatti hordomuudhaan kabajamtoota fayyaa gaafiin teessan waan isiniif deebisana fakkaata gaafii hundaa'u takka wal fakkaataa waan hin ta'eef gaafiin teenya asuma hordoftaa fi kabajamtoota fayyaa gaafiin ilaa ammaan tana abbaa afnaan isin gaafattan kan isiniif deebisaa ture kana fakkaataan isiniin jiru kabajamtoota fayyaa ani isiniif gaafachaa turte afnaan abbaa afnaan isin dhiyeesse gaafii gabbariidha maashaallah tabarakallah gaafii hedduu nama tortu gaafattanii akkasumatti illee akka isiniif deebisee abdii guddaan qabaa mee dhaamsa yoo dhaamsa qabaattu taate hordoftootaatis dhaamsa akka mataa kanitti yoo kan dhaamte yoo kan jiraate mee maal dhaamta qophiin teenya karaa goolabaan garagaltee jirti akkanaa isin jedha. Egaa dhaamsi xiyyaa warreen gaafii babbareedduu tana na gaafattaniis galatoomaa maatii Marruu Shooyii fi akkasumatti afnaan Orootiif hedduu isin jaalannaa chaayinaala keenyaas sadarkaa bareedaa irratti deemaa jira ammaan tana galatoomaa isiniin as geenye nuuf jiraadhaadhaan isiniin jaa silaa isiniin jiraanne bikka kana hin jirru
hedduu takka galatoomaa nuuf jiraadhaa kanumaan jaan. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa waan faana turtaniif galatoomaa waraabraa jechuudha. Ishee godhaan isin jenna waan jabeessaa gaafiilee biraa dabalatee qabaatan taate barreessaan isin jenna. Ana dhufuu sagantaa dhufuurratti namaan isin qabadhee dhufuu yoo kan jiraatu taate komentii jalanaaf barreessaa. Akkanaan isin jaa innis dhufaa jira ramadaana kunuugaa qaceelchinee jirraa. Arraan tana guyyaa 18 soomanne viidiyoon kun guyyaa gallakkifamu inshallah takkii boruu takkiiftaan gallakkifamaan isin jaa hordoftoota kiyya. Galatoomaa gaa nagayaan nuuf jiraadhaa hanga qophii biraatiin walitti deebinutti nagayaan tura.